Aing kemana dia? Panggilan ongko, WA di mana? Bruh. Aduh, saya kemana sih? Bukan nomor cewek ongko yuk. Jadi siaran yuk. Singongan. Ampun. Wera, kabar apa yang tangguhan? Mana ibarat di cerai WA yuk? Aduh, mana nomor cewek? Tidak, atuh memang WA karena kalau dibere. Sini kemana? Anyaran sial lah, anjing rapih kieu. Tuh makan minyak sumit, biar setong tuh minyak. Kepuan amat di sile. Terus si ayeuna nak mana? Ini ke warung hulan, beli sopek yang becek bae soalnya. Kamu geus nyanyian di ditu mah. Ayo gerak, ayo sini kalian nunggu WA. Oke, siap. Woi Ra, mana dia cewek? Oh iya, nanti kena air di situ. Gimana di itu? Iya, ani kena nunggu di situ. Terus udah kemana ya? Mereka di situ, tapi kau ngomong dia di situ ya. Wah, aing dia lah mana ya? Oh. Aing ke mandi lah yuk. Kau nggak, kau yang ngomong itu ya. Nah, telepon dong. Halo. Ayo Desi di mana? Aing tadi nangguan dia, kekebal dia lah. Oh. Oh guys. Nah, karena kabar tak budak. Saya nangguan itu bela. Woi, ya, popokan amat sih ya. Bruh. Aing gegeraan le. Teu kos nang bae sih aing di video. Aing mandi heula. Sial, gel. Gak ada doangan, ngising doangan sia. Udah. Aduh. Budak nanaonan dia eta, lompatan. Pas kucing lompat bae. Ampun aing mah. Duh. Atau aing hati mah keren badannya yo. Bruh. Tapi aing belum coba aing si Aira mana dia? Untuk mana bikin ongko kan ke budak. Ram jada emang tah budak tah. Mana ya aing yo numpangna yo? Duh. Bingung aing yo. Saya nggak dibelah. Bola. Beneran tuh si Aira tuh. Bisa mana? Mana cewek ongko ke aing? Enggak tuh dong. Ya. Ada kan gempet amat dan cewek. Aing punya jomblo ba, bro. Dia Kita mah. salah di jomblo. Atau aing keren yo. Selain si dong buka tato yang diboga tato tuh. Aing mah. Di dia deh, dan di dia ketutupan. Aing di dia kedelan. Geran tuh. Kayak kedang aing kerwe anjing manena yo. Kayak pengen jadi kabaran. Dia gerak mandi beh heula. Kayak gedeng dia bikang datang. Oh, ada bohongnya. Oh. Mantap ya lah. Ya. Mantap lima pokoknya lah. Sukses yo. Woi, Seng. Wih. Keda. Siapa mana gerang namat? Aing geraan le. Berbahagia ini nama. Oi. Ya bahagia be bejak aing, menderita be. Sok bebejak aing di bae. Panjang atuh le. Ya mah. Ieu mas mana? Iya aing jadi pokona sebuah janji pokona mah. Sarua aing geus ieu mah janji. Geus keren tuh. Minyak sing aduh. Pokoknya mah sengitna moal beak saminggu. Elek sini ke rumah aing. Aing mandi le. Seminyak di jalan. Oke. Hei, Dah. Ini mah. Aduh, si Aira kemana dia? Rokok mangis berabis berbatang-batang ya. Bruh. Berbulukan nih main ya. Telepon ya. Hei, Ra. Geran tuh. Ampun aing mah ya. Ya kesa nggak bol-bol aja nangguan. Bruh. Panas kieu. Badak bau badan nih, mah bau awak aja. Oh nggak segera lah. Ampun aing mau urusin si Ama lah. Segera, nangguan yo. Ampun yang ieu. Pun lewat di. Tukang es cincau ya. Bruh. Aing nangguan di warung Mbak Siti. Mantap di dinya mah nangguana. Aing tempat di mojok. Ya, berangkat coy. Ya.
Dia di mana? Aing di dia ya, di Kecamatan Jambe. Oh. Soalnya Ira batur saya gak gampang tuh. Ganteng lah. Lu mana? Ayo teh hiji, pakai kacamata. Saya lihat doang tapi nah. Ayo lah, boleh lah. Ayo. Perang anggur sih ya. Gede. Ayo nelfon si lah, si Atep lah. Oh, gitu. Halo. Ayo di mana Atep? Ya, ini dia. Anggus. Pera, fokus baik ke HP. Ya aku angel aing nangguan. Oh, ini saya. Teraing. Asom. Semangat. Dia Badung ya nu kitu doang ge sok kaju hirup bae lah. Kamari ya. Naon sih dia? Lebih kang. Bagus eutik be. Aduh, ampun aing jadi saria deui. Aing bawa janjang jeung Saira yo. Bruh. Aing kitu mah sarua deh. Seru-seruan aing coba lawe mah. Mau utang sia. Ini ke mana? Ke Saira aing mah. Ini mah di dieu. Kan di warung bae. Aing kan aing janji jam budak begitu di warung. Mana yang diajakan? Ini saya makan nak. Neng. Ayo. Dia seruana deui. Di warung nah. Itu ada apa warung? Saya datang ke depan. Main es. Naon? Kan belah. Aduh. Mana budaknya anak dia? Berkat. Kak. Oh, semangat Aduh. amat. Misalnya dia Aduh, dia ngomong-ngomong aing pernah tiris ya, Ra, nu lewat terus ya ta. Juk. Di mana tuh? Eh, Aduh. Nada sok mis-mis dah ya. Juk, Banyak beng ah. Terus mana le? Sampai amat. Aduh, capek lah. Yang buka bisnis yang airan. Bisnis tuh. besok ya. Ampun. Datang dari mana? Dia juga janji ke aing ongkor kumaha sih ya? Being sia pira? So, kabeh kudu janjian. Sahadi eta lah. Betul aing. Tayeu cek aing kagak alot teh. Cek kerabatan kerupuk pasti bae. Wira, terus mana cewek nu kenalkeun ka aing? Atuh ieu nu digigireun aing. Mon Lin. Oh aja. Irisan aing, nempona yuk. Duh, Le. Bayawak di bedakan ge geulis bae tempat ku dia mah. geus loba ngomong sia. Aduh. Puncit sia ku aing. Aing salaman lah seng. Aing heula. Iya tuh aing heula seng. Aing heula seng. Aing heula. Ih, aing heula. Ih, ampun. Heula. Ini. Buset. Dia.
Aduh. Sengit sing sengit. Bukan aja sengit. Latak ya. Jalan. Wih, Bau bau. kilatan. Gerak. Mana dia orang kena aing? Iya. Wih. Tampak bener bintang ya. Bruh. Ding ding ding. Terus ya Ira bener-bener mereka bilang kain mantap bener ya mah. Wah. Isi mah lah. Yo. Woi Ira. Ah, Mana cewek jeung aing deh sih? satu iya. Yuk. Selamat datang. Satu di kantongan gitu. Jeung sok deui aing sugan bae. Nyarok ya? Coba ngimpi. Oh. Lah, Gel. Ngomong si Aman, banyak laga. Mana ini? Bro, pengen ke kamar mandi heula ya. Kuat aing. Mana sih deh? Kita keluar baju le. Kamar mandi. Iya. Oke. Gila ya Mas. Kak, kayak diantar kena apanya? Awas bodoh. Mana sih le? Apa dia? Aing. Gue sebelum perebut kabehan ke Woi, sana. lagi jeung aing lah. Enggak sama kolot. Jeung aing yo. Kolot kamera Jeung aing, jeung aing. Mandang atuh ka aing. Bung, mana enggak? Cewek yang mana? Ayo sudah cewek. Ya, pokoknya jeung aing. Jeung aing, le. Jeung aing, ceng. Jeung aing, jeung aing, jeung aing. Sulawaka. Aing pokoknya mah. Jeung aing. Aing sih, mandang. Orang yang ngapain lah, baik-baik yuk. Baik sama. Neneng, udah mah. Awas ya, langsing. Ayo, Reng, guys. Woi, aing. Baik, ribut sih. Aing. Kita bikin anu milih yang tingkakan. Woi, di jalan bae ribut dah, sadu menang lah. Musik doang mah, pas aing. Awas. Merusak